جشن نوروز یک بخش باستانی فرهنگ مردمان آریای نژاد از جمله تاجیکان است. آن جشن بیداری طبیعت، آغاز کارهای کشاورزی و پیوند ناگسستنی انسان با کیهان و زمین می باشد. از این رو نوروز بیشک در برابر جنبه‌های تاریخی و فرهنگی جنبه نجومی نیز دارد. پیدایش آن به حادثه‌های طبیعت و کیهان زیچ علاقه‌مند است. حادثه رسیدن خورشید به برج حمل در تحقیق نوروز مبدأ یا خود آغاز به حرکت آمدن کائنات ارزیابی می شود. این جشن در برابر آن که اصالت تاریخی و فرهنگی دارد، همچنین جنبه های نجومی هم دارد. یعنی این جشن ربط دارد به حادثه های طبیعت، به دیگرشوی فصل سال و همچنین حادثه های کیهانی. این اندیشه را تا کجا می توان اساسناک کرد؟ همین هر یک جشن ها با حادثه های طبیعت ربط دارند. بله. چخیل که شما اینجا گفتید اینجا حادثه های استرونومی میگذارند. ما درباره همین اگر بحث کنیم گفتنی هستم که همین تقویم هایی که کشاورزان یعنی چارواداران استفاده میکردن در زمان قدیم، از اون جمله خلق تاجیک، همه اینها در اساس تجربه های هزار ساله آنها و مشاهده از روی حادثه های طبیعت و جرم های آسمانی پیدا شدند. من مثال میگم که اگر درباره جشن نوروز گپ زنیم، این هم البته چیزی جنبه طبیعی دارد. در این روز در وقتی حرکت آفتاب سالانه آفتاب در تقویم های شمسی خورشیدی، آفتاب میدونید که در یک سال در 365 یا 366 روز حرکت میکند. همین حرکتش از روی یک گوییم که مسیر معین هست. همین رو در علم های نجوم میگن که حرکت از روی منطقه البروج یا که دایره البروج، این از روی همین 12 برج 12 گانه میگن، از روی همین 12 برج که از روی اون میدونید من در تلویزیون هم میگن طول نامه وای میکنن، از روی همین حرکت میکند و 21 مارت این روزی که آفتاب، روز اولی که آفتاب به حمل برج حمل می‌دارد، همین نوروز میشد. اکنون برای چی نوروز میشد؟ عموما خودش همین نقطه های 21 22 یا 20 گوییم اگر مارت، همین روزهایی که این رو اعتدال میگویند. یعنی اعتدال معنای کلمه که برابرشوی اونجا معنای عمومی دارد، لیکن ما در اینجا در نظر داریم برابرشوی شب و روز. همین نقطه اعتدال دو تا است در حرکت همین خورشید یعنی شمس یا آفتاب، دو تا است. این رو اعتدالین برای هم میگن. یک تاش همین اعتدال بهاری با همین 22 مارت درست میاد. یک تاش اعتدال تیرماهی که 22 سپتامبر درست میاد. اکنون باز همین دو نقطه دیگر هست. از 4 نقطه‌ای که گفتیم دو نقطه دیگر هست. این دو نقطه دیگرش را نقطه های انقلاب میگن، انقلاب آفتاب. یک تاش انقلاب تابستانه میشد 21 22 ایون، یک تا دیگرش انقلاب مقابل همین انقلاب زمستانه که 21 22 دکبر ها میدونید شب یلدا میگن هم خیلی میشد. همین نقطه هایی که نگاه کنید که تقویم های و جشن های ما به همین وابسته شده است. من نوروز آمد به همین نقطه اعتدال بهاری وابسته. در تابستان باشد جشن تیرگان، در تیرما باشد جشن مهرگان و در پس و اعتدال زمستانه صد سر میشه. یعنی این حساب رو سرچشمه نوروز است؟
бале сарчашма наврӯз акун инҷо як ҷо қайд кардан дар кор аст ки ҳамин тақвимҳо аз куҷо пайдо шуданд тақвимҳо чанд намуд мешаванд тақвимҳо асосан аз гуфтем ки мушоҳидаи ҳамун ҳазорсолаҳои ин таҷрибаи ҳаётии ҳамун халқҳо пайдо шуданд яъне мисол агар тақвимҳои моро гирем тақвимҳои шамсӣ мегӯянд ва ҳиҷрӣ қамарӣ мегӯянд ва ҳозир мо истифода мекунем милодӣ ҳамин милодиам ё григорианӣ мегӯянд ин ҳам тақвими шамсӣ аст тақвими шамсӣ ҳамун соли ҳамун шамсӣ офтобӣ яъне 365-366 рӯз аст ана ин бисёр тақвими дақиқ аст мана инҷа шумо қайд кардед аз ҳама тақвимҳои шамсии дақиқро олими тоҷик Умари Хайём сохта буд ки он дар 4500 сол як шабонарӯз хатогӣ дорад ки ин бисёр ночиз аст масъалаҳои асосии нуҷумии Наврӯз нисбат ба аҳди қадим дар асрҳои миёнаи Шарқ хеле пеш рафт. дар ин самт ҳаятшиносони тоҷик нақши бузург гузоштаанд. масалан Абурайҳони Берунӣ на танҳо дар таҳқиқи Наврӯз балки дар баррасии илми ҳаят ва аҳкоми нуҷум устоди мубаҳҳир ҳисобида мешавад. дар ин баробар Умари Хайём низ аз ҷумлаи олимони тоҷик аст ки дар ин самт корҳои дақиқ ва илман асоснокро роҳандозӣ намудааст. ӯ тақвими ниҳоят аниқ ва қиёсансодаро кашф намуд ки бо номи тақвими ҷалолӣ низ дар таърих машҳур аст. тақвимҳои зиёде буданд ва гуногун буданд. ҳисоб ҳам гуногун буд, вале таърих ҳам исбот кард, илм ҳам исбот кард ки дақиқтарин тақвим дар таърих ин тақвими Умари Хайём аст ки бевосита солшуморӣ хеле дақиқ омадааст. бале ман гуфтам ки инҷа қайд кардем ки тақвимҳои шамсӣ ҳамаш аз рӯи ҳамин аз рӯзи эътидол яъне 21 ё 22 кадом рӯз меафтад аз ҳамин рӯз сар мешавад. мана ин сол олимон ҳисоб карданд ки Наврӯз 20 март агар барои арзи душанбе соати 14 1 дақиқаву 9 сония меояд. яъне ҳар сол вай 6 соат фарқ дорад. анакунун ҳаминам Умари Хайём бо дигар олимое ки дар ваяш буд дар наздашон буданд онҳо ин кори яксола нест, кори бисёрсола буд. онҳо мушоҳида карданд, навиштанд, қайд карданд, ҳатто зиҷи маликшоҳиам чӣ карданд аз рӯи ҳамин мушоҳидаҳошон. баъд ба онҳо вазифа дор карданд ки ҳамин тақвими як тақвиме созанд ки ва тақвими бисёр дақиқ бошаду ҳамин бисёр тақвимҳо медонед кабиса дорад. кабиса барои чӣ мекунад? мана дар тақвими григорианӣ ки мо истифода мекунем дар 4 сол як бор моҳи феврал 29 рӯз мешавад. анамун як рӯзе ки чи аст кабиса мегӯянд. дар тақвимҳои қадимаи мо ҳам буд 5 рӯз кабиса буд ё дигар мана дар чи ҳам кабиса мешавад дар тақвими ҳиҷри қамарӣ. яъне ҳамин кабисаҳо қатъи онҳо пур мекунанд ки ҳамин боз ҳамин чи ҳамин саҳна ё ки ҳамин вай ҷашн ба ҳамин рӯзо бо наздик бошад. ҳатто мана дар чи вай масеҳиям дини масеҳиям ё динҳои буддоӣ японӣ дигар ваюба онҳо ҳам ҳамин ҷашнҳои худашона ба ҳамин Наврӯз яъне эътидоли баҳорӣ дуруст мекунанд. Умари Хайём бисёр заҳмат кашидан, ин бо як масъалаи дигар аст ва васеътар вай кардан дар кор. Медонед ки вай Наврӯзнома ҳам навиштаги рисолаи Наврӯзнома махсус барои ҳамин онҳо дақиқ ҳам хеле ҳисоб кардан ва то ҳозирам мана ҳамро истифода мекунанд. вижагии тақвими Умари Хайём дар чӣ ифода меёбад? яъне ки чӣ хусусияти фарқкунанда дорад ки то ин андоза дақиқ масалан пешниҳод шудааст? яъне ҳамун вай нисбат ба чӣ хел ки гуфтем дигар тақвимҳое ки вай шамсӣ яъне офтобӣ ки буданд онҳо дақиқтар ҳисоб карданд ва ҳамун чияш то ҳамин дараҷа дақиқ ҳисоб карданд ки гардиши сайёраҳо, ситораҳо, ҳамун арзу тӯли ҳаминҳоро ҳам хеле дақиқ ҳисоб карданд ки ҳамин тақвим яъне бо ҳамун акнун ҳар як тақвим бо сол дорад.
як давр дорад. Мана мисол меган 33 сол да як бор хел кабисара мондан дар кор. Ҳамин дуруст мондани ҳамин ҳисоб кардани даври ҳамин гардишу ва ҳамун кабисаро дуруст ҳисоб кардан ҳамин тақвимҳоро дақиқ мекунад. дар партаби таҳқиқи масъалаҳои Наврӯз дар радифи дигар мавзӯъҳо тақвимҳои мардумӣ низ мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор гирифтанд, зеро тақвимҳои мардумӣ таърих ва собиқаи қадимӣ доранд. ин тақвимҳо натиҷаи мушоҳидаву таҷрибаи чандин асраи деҳқонону кишоварзон низ мебошанд. вобаста ба даври гардиши хуршед гуфтед, на танҳо тақвимҳое ки масалан дар рисолаҳои илмӣ дарҷ гардиданду пешниҳод шуданду мавриди истифода қарор мегиранд, ҳамчунин миёни мардуми мо ҳам тақвимҳое ҳастанд ки хоса истифода мешаванд, масалан барои мушаххас кардани вақт вобаста ба мавсим, дар зироаткорӣ, дар хоҷагӣ. хуб ҳамин гуна як тақвим бо номи ҳисоби мард миёни мардуми мо маъмул аст. ин чӣ гуна тақвим бошад? اینجا خوب قید کردیم که تقویم‌های مردم ما اساساً کشاورزی که بودن، کشاورز و چاره‌دار که بودن، آنها همین تقویم‌های خود را اول یکم مطابق می‌کردند با همین دوره کشت کار و دره و دیگر جمع‌آوری حاصل یا که برآوردن همین این یک. دوم این که آنها مشاهده‌های هزار ساله همین دقیقی وی داشتند. از روی جرم‌های آسمان، اساساً کدام جرم‌های آسمان؟ اساساً آفتاب، ماهتاب و بعضی ستاره‌ها یا سیاره‌هایی که آنها در همون موسم‌ها میبرویند یا طلوع میکنند یا غروب آنها طلوع اینها را قید میکردند. برای همین هم آنها همین خیلی درست حساب میکردند که کی مثال سر میشد. من نگاه کنید همین تقویمی که شما گفتید این تقویم شمسی است. اون 365 روز در بر میگیرد. من باری هم در شهر مسکو در همین باره برآمد کرده بودم، همه حیران شدن که خیلی در شما تقویم قدیمه بوده است که شمسی هم 365 روز باز از روی حسابی قسمای بدن انسان. برای هم میگن حساب مردی یا که حساب مرد میگن. برای چی؟ برای که گویا که رمزی آفتاب گویا به همین قسمای هر قسمای بدن انسان یعنی مرد داخل می شده است، در همونجا چند روز می ایستاده است. چگونه شروع می شود؟ من همین نقل میکنم. من مثال گیریم که از روی همون تقویمی که شما نامبر کردید من اون را بسیار آموختم، بسیار تقویم خوب است و خیلی سر می شود. اولی تقویم از نوروز سر نمی شود، از روز اعتدال سر نمی شود، از روز انقلاب زمستانه چقدر که گفتیم پس از شب یلدا سر می شود، از 21-22 دکبر. از همون روز سر کرده 41 روز 42 روز سر می شود چله زمستان. در بعض جاها 41-42 روز میگیرن، این چله کلان میگن، در بعض جاها باز 20 روز دیگر چله خرد هم میگن. در اینجا خیلی نیست. در این حساب 41 روز میگیرن حسابی چله زمستان، بعد از اون سر می شود حساب مردی. حساب مردی 96 روز رو در بر میگیرد. همون 96 روز رو تقسیم کرده گیان 3 روز 7 روز وابسته به عضو انسان. 3 روز اول سر می شود یک سیکل یک دورش از ناخن پا از پایان با تا مغز سر انسان. انا همین تقسیم کرده. انا که نگاه کنید مثلا 3 روز در ناخن پا میستد، 3 روز دیگر در بوجیل پا میستد، 3 روز دیگر در نرمی پا میستد، بعد همین خیلی بالا میرد در زانو خیلی میرد. نگاه کنید یک چیز عجیبش من همینجا دیدم که آمده با دل آدم میبیاید، همین با روز نوروز درست میاد با 21-22 مارس. انا که نگاه کنید آنها همین خیلی تقویم عجیبیش این ببینید که جای اساسیش همین است که همین طبیعت رو آموختگیان با عضوهای انسان همین خیلی چی کردگیان که وابسته کردگیان که هر یک طبیعت روزی خنک بارانی گرمیش با همین عضوهای انسانه که من مثال میگن که پا ناخن پا بوجیل پا اینجا همش خنک است.
او دل گرم است کو دل گرم است برای چی برای که هم وقت در حرکت است و خون آدم رو حرکت کرده به هر جا میفرستند هم وقت دل گرم است انا نگاه کنید که من مثال با دل آمد همون روز گویا افتاب میشده است این اصلا درست میآید بسیارتر 100% قریب به نواحی کوهستان البته ما اینجا میدونیم که تاجیکستان 93%ش کوه بود انا بسیارتر هم تقویم برای تاجیکان کوهستان بود چون که اونجا اقلیمش و بود هواش و موضع و همین چیزاش حالا من نقل میکنم به همین وابسته است انا با دل آمد گویا همون روزا به همین در همون موضع گویا بهار میشده است و گرم میشده است انا نگاه کن همین خیلی حرکت میکند با گلو گردن و هم خیلی اومده به دهن میآید به دهن میآید یک جای عجیبش هست که 3 روز میستد دهن فقط خنده است کو میگه که در اونجا میگن که حتی ضرب المثل های خلقی است میگه که لب و دندان گل خندان این یک اون عضوی آدم قطعا کن تشبیه کرده است دویمش این که همون وقتی که لب و دندان با اومد گل خندان گفتن در همون موضع ها کوهستان همین چیا درختان گل میکردن درختان میوه‌دار بادام زردالو اولیچه هم خیلی گل میکردن نگاه کنید بعد بالا میرد با چشم میآید چشم که چشم انسان هم وقت چی اشک میریزد گیره میکند آدم همین همون روزا باران میشده است این ببینید عجیبی ببینید و طبیعت بارانی میشود ها بارانگری میشده است با بالا میرود یا با بینی میآید همون روزا بینی نفس که میکشید همون روزا شمال میشده است گویا ها انا که بالا رفته بعد به مغز سر میرود از همونجا 96 روز تمام میشد همین خیلی حساب کرده که پس از این چیله بهار سر میشود 41 روز چیله تابستان میشود با دور دوم یعنی سیکل دومی همین حسابی مرد اکنون همون حسابایی که ما کردیم چه خیلی 3 روز 7 روز 4 روز گفتگیمون همین از بالا برعکس به پایان میرود با همین نگاه کنید که میآید باز با همین دل که آمد اعتدال تیرماهی میشود یعنی نوروز تیرماهی میشود با همون روز با چی روز و شب برابر میشد من در کتاب نرشخی من در تاریخ بخارا در کتاب آثار الباقی چی هم خواندم بیرونی خواندم که تاجیکان در زمان پیش همین نوروز رو 2 بار قید میکردند یک بار نوروز بهاری چخیل که گفتیم در وقت اعتدال بهاری یک بار دیگر در همین چخیل که گفتیم تیرماه نوروز 21-22 سپتامبر نوروز تیرماهی میگفتن اینا ببینید که با چخیل در نوروز بهاری کشتی بهاری سر میشه در نوروز تیرماهی پس از آن کشتی تیرماهی سر میشه همین رو همچون عید قید میکردن همچون جشن انا همین خیلی میآید اونجا هم همین خیلی اومده نگاه کنید با پایین که رفت با زوزوی پایینی آدم با خنک میشد با برف و دیگر بارون هم خیلی سر میشه بعد میبیاد 96 روز که تمام شد باز چیله زمستان سر میشود تا شب یلدا قد تمام میشد انامین یک دور یک سیکل 365 روز رو چی میکنه انا این یک چیز دیگه است دوم در اون زمان ساعت نبود ساعت مکانیکی نبود خیلی وقت رو معین میکردن شب و روز رو معین کردن کشت و کار انا اینجا یک چیز دیگه هست آدمان از همون حرکتی خیلی که من گفتم جرمه عثمانی از اون جمله آفتاب حرکت میکند در کوهستان مخصوص جاها است که مستفیدا میدونستند مستفیدایی که با تجربه بودن اونها میدیدن که مثال بین 2 قله آمد همونجا آفتاب آمد میگفتن که نوروز همونجا میشه همونجا نوروزگاه میگفتن یا که در وقتی سحری بر وقت برآمده میدیدن همون که 3 ستاره ممکن است سیاره باشد اما در نظر و ستاره درخشان چی آمده است میگن که نوروز شد این یک دویمش وقتی که آفتاب حرکت میکند اگر در موضع یگان گیریم اگر و یگان خورسنگ کلام باشد یا پارسنگ یا که یگان ابیکتی کلام باشد با مانند درخت یگان چی باشد همون از روی سایه همونها هم معین میکردن که مثال به کدام فصل است و کدام وقت است این دیگرش سومش این که همین در هر یک خانه کوهستانی وقتی که آفتاب می‌دارد از روزنه می‌دارم من مثال در
و خانه‌های بدخشان گیم اگر او равзанаш дар боло аст. дар боло аст вақте ки офтоб меғалтад вобаста аз фасли сол офтоб баланди пастиш ҳам ҳар гуногун аст. аз рӯи ҳамун офтобе ки нураш меғалтад сояи ҳамунро ҷои нур ғалтагиша нишона мекарданд. нишона мекарданд. ҳамун нишонаам аз рӯи нишонаи чи тақвими ҳисоби мардиам ҳамҷа мегуфтанд ин яъне нишонаи буҷили по аст, ин нишонаи дил аст, ин нишонаи чашм аст. ҳамин хел гуфта хеле ҳам буд. аз тарафи дигар вақтро ҳам менавистанд. ин се чорумаш ин ки аз рӯи чиёи фенологӣ мегӯянд, фенология ин мушоҳида аз табиат. аз рӯи ҳамина медонистам. мана мисол мегӯянд ки чизи гули сиҳагӯш баромад ё гули қоқу баромад ё ки фалон ҷонвар баромад, фалон гамбусак баромад, фалон чӣ баромад. аз рӯи ҳаминам онҳо муайян мекард ё ки баромадани кадом гиёҳ. аз рӯи ҳаминам мо ҳам хурд будем, ҳаминро мушоҳида мекардем. ҳамино мегӯянд ё ки фароштрук достак меояд, мегӯянд ки баҳор омад. мисол ино ҳамаш ин чизи бисёр аҷиб аст ва пажӯҳишро талаб мекунад. бисёр чизои азаб дар китоби шишофи тоҷиконам ҳамин ҷо омадагӣ аст ки ҳамин ҷо дар бораи асосан мардумони кӯҳистони ман ин тарафҳои чи зарафшон гуфтагӣ аст. унҷо бо ҳам гуфтагӣ абр мебиёд мо мегӯям ки абр омад, абр аз қибла хезад сахт борон мешавад ё ки вақте ки баъд аз борон вай мешавад тиру камон мешавад, мегӯянд ки камони рустам баромад вай мешавад, бо даҳво дигар мешавад. ҳамино ҳамаш мушоҳидаҳои халқӣ ҳастанд, мушоҳидаҳои барои ҳамин кишоварзо ҳамун дар вақташ киштукор карда, дар вақташ дарав карда, дар вақташ ҷамъоварӣ ҳосил, ино ҳамаш таҷрибавӣ ҳастанд. аз ин бармеояд ки наврӯз як ҷашни фавқулода нест. як ҷашнест ки асоси илмӣ дорад. асосе ки масалан рабт дорад ба кайҳон, ба нуҷум, яъне асосе ки воқеан ҳам инъикос мекунад ивазшавии фасли сол, омадани баҳор. аз ҳамин ҷо мушаххас мешавад масалан фасли нав, рӯзи нав ки наврӯз ном гирифтааст. анҷоми суҳбат аст. орзуҳои наврӯзии шуморо шунидан мехоҳем. барои ҳамон мардуми тоҷикистон хушбахтӣ, сеҳати саломатӣ ва ҳамин ҷашнҳои наврӯзи мо ки умумиҷаҳонӣ шуд ва рӯзҳои таътили бисёр аст, ба ҳама саломатӣ хушхурсандӣ орзумандам. саломат бошед. мо ҳам ба орзуҳои шумо шарик ҳастем. мо ҳам таманно мекунем ки зиндагии шумо, зиндагии бинандаҳои мо баҳоргуна бошад, шукуфо бошад, зебо бошад. дар ҳошияи ин орзуҳои мо тоҷикистони мо ҳам ободу зебо бошад.